ام زبا آزادی آشتی ام بدرینه ام لید ماشین لی ام هاتنا آمده نگوته ام لیه دنگ خو بلند کن ادی ام نخازن چه خوین برژن ام بجن آزادی ام بجن بارش ام بجن ادی اف خوین نه ترجا بلا چه دایک جوان ریا بچکیان و نمینت ام سبا و هاتنا لیه ولی ام یعنی بجن یا هندی هیوی هبت بشکام هیویه ام هیویه بارش نه خو سرک جد اف اینانده زمان ام ادیجی ام جد خازن ادی نه سرجا ام بجن اوادیه ام سرجا ادی سیاست ود خازن اگر که اف دایک همه ور رنگی و هاتب نلیه یعنی هیوی ما گلکه ام و عالی و خو خمگینن هنده تشتند شاندن اما هیچ تشتک tam نهاتیه اوادین یعنی sürecek ام بجن یا yani hiç عالیه ما و ام دل ما da زفتش تنه ام جی دل شوتینه ام دخازن که یکی sürecek adımek baş beta avet girik ki ام جی به sürecek gelwan beben عالیه devlet ve ام دخازن ki gavek merci özellikle yani عالیه ما ve yani evjin hamı eğer ki ev dayık hamı ver yöngi ve liye hatıbın meşandı be devlet mecbure edi peyvajuye ki baş bavecit ki امشي تخازن بتا آشتی بشه بتا آزادی. وزامه اماتنا جبونا عدالت جبونا بارشه جبونا کو سروک گل کرد عبدالله اوجلان وره بردانه جبونا کو حبسیه مورن بردانه جبونا وانه کو نخواشن تبج حبس و زندانا در کوین برا کس حبسادا نمره برا تابوس که زندانا در نکوین گاوا کو عسكر جيته كشتني دري مديشه گاوا کو گيريلا ته كشتني دري مديشه گاوا حبسي دمر حبسادا yani em acika usadık şinen yani em zanen em anlatmış kış kesira yani bir tabus ke zindana dernek kevin em barışet xozum adalet et xozum em hatnaj buna barışim gel kurci gava ku desi xubda desi hev gava ku milleti merave piya gava ku em tebvin yek em naçi yek bi yek gava ku em nevin yek em tebher yek bi yek yani em tev desi xubdin desi hevdu em desi xubdin binevi bari binevi kevri yani mevi bari gran daya mile xu zariye me gava ku vi bari gran ana mile xu gerek ki em jî destê xudên binê bar em barşêt xozim em dayîkin ke zeva me dişewite em nizanin em serê xwe datînin em zanin em li ku derê ne em nizanin em çi dixwin em zanin em çi dikin em nizanin xerj me pirse dibêje gerîla fez kiriye dibêjin çima fez kirine me jî dibêjin gerîla fez kiriye serokê gelê Kurd gotiye bira yani silha xudênin sa atêşa kes kirine top çiye serokê evê devletê توپ گاوا چیه باله گاوا کو توپا خو راست لی خبر راست هره گولی راست لی خبر راست هره گاوا کو راست لی نخه خود هره زحمت یعنی ام خوازن کو راست لی خه گاوا کو گولا وی راست هره اوی باشی چه و اوی بارش چه و اوی باشیتی چه و اوی گلی کرد تمام جی آزاد ببین اوی حبس و زندان و تمام و ببین ان شاء الله برای خود تمام گنج مش حبس در کوین ام دوین بارش ام دایکن کذوی مد شوتن ام سری قرانا کوین حتی شفقه ام بنکن و دریج دن برادن ام بنش که اوی چاوه اوی بارش کی که دنیا نکوین گاوا بارش که دنیا و عدالت که دنیا وای اوقاسا سر 5 سال مجالدا خو کنه سر دا خو چانه دقلی که ورادانه ها ای ها کتی یعنی خورا دکشینن اوجی مثلا آبت نبامون توپی آبت نبامون نه ان شاء الله برای خودی اوجی راست بینه و ان شاء الله چه به بارش کی چه به کوی کی چه به برا دایکه کسی نگری نه دایکه گریلا بگری نه به عسکرا بگری نه به حبسیا بگری نه به ملتی بگری دایک بو دایک تمام یکه تبریام یکه و ما ویریه دای پیشیا خو امریا زارکی خوشی دمشن ام جبوی بارشه هاتنه ام حس کردی بارشه که بدی زارو که منه اینه کشتنه دا برا زارو که ترکاجی یک کرداج برا اینه کشتنه دا yani her gav hali Kurda akine Kurd İsal bu 5. sali haser piyane. Zaten devleti teklif giriyordu ve işte barış et hazır. Tabii ki hem hem mücadele etkendi. Hem beri yek buram buna biz hava 100 milyara. Hem bu barış hayat nevdem haskin barış çebe inşallah barış çebe. Didayik ne girine ne aile eskera ne yiyi Kurda. Em tevhev yani sorun devlet edene sorun millet tanine em ha cinari heve em vatır em cinartiya hev da zav başın hevra yani sorun devlet edene eğer ko devlet beje barış inan ki milleti hamu beje em barış et xazın
وقتی که امی دبینی تابی که ام هیویا بارشه نگاه وقت ام دبینن ام دویژن یعنی مثلا اول چاکی بارشه یعنی دل ما سارده به ام دیساج حتی دست مواره میشه حتی سری بچه بجی ام بیش بوی بارشه بخفتن اما دولت تو سنا بیش یعنی هیچ زارو که متن کجایی بری ما خوش که ما اشترا بجیم حواله ما بجیم işte belediye de nagırtını da yani işte هنجارو مودی متشکنه زانیم حزناک انسان وانا کشتنه دا yani idi hende خون رجیا دیم حزناک ورشوندا خون برجه هم hep boy barışı geriyan hep boy barışı hem geriyan çünkü işe ki de duşkhale hem xad dune ve deri de inşallah çebe inşallah çebe دخوازم بارشه دخوازم یک هویه دخوازم ام دخوازم بارش به ادی زارو که هر کسی نه کشتن دل میشه ولایت کسی نشه خود تعالی به خاطر پیغمبر بارش وره خود دل کسی نشینه زارو که یه چوی خود عفو که مای دست دی ولد رو کسبی بگیجه مدوی بارش به ام ذاتن بارش خوازن کرد آشتی خوازن نه شر خوازن و که ترک جوک ما بارش بخوازن و چه ببن اما او نخوازن ام دخوازن انشالله قوت خودی و پیغمبر وک ما چه به بارش ور دنیای قوت خودی هپ خون ارجه اما گرک ربر آپودنا و مدد و قاده بسکنه نخ بارش چه نابه آشتی چه نابه در زندان نه اهلانین حبسی همین نه بردان ربر آپو نه بردان صلحدی نه بردان یعنی بارش چه آوای چه مگاو خو آویدن مای گاوی و حیات ده ام گاوک ده ناویژن گاوی ما آویدی مسجد چه کریو سکنان دیه امل هیویا گاوانه او ناویژن آشتی dünyaya چه ناب zaten من جار kabul embemir. Buraya katılmamızın amacı barış, demokrasi istiyoruz ülkemize. Bir an önce tutuklu arkadaşların serbest bırakılmasını istiyoruz. Başka ülkemize barış gelsin istiyoruz, demokrasi gelsin, halkımız rahat etsin. Artık savaşlarda bıktık, analar ağlamasın istiyoruz. Ne gerilla anneleri ne de asker anneleri ağlamasın diyorum. Evet, devletin bir an önce adım atması gerekiyor. Çünkü gereken yapıldı. PKK feshetti kendini. Silah zaten bıraktı. Şu anda bir çatışma yok. Zaten yıllardır yoktu çatışma. Ama kendini feshetti. Bundan sonra devletin mutlaka bir adım atması gerekiyor. Öncelikle bizim cezaevinde yatan arkadaşlarımızın bir an önce bırakılmasını istiyoruz. Abdullah Öcalan'a bir an önce dışarı çıkıp halkıyla birleşmesini, örgütünü yönlendirmesini istiyoruz. Yani kısacası barış istiyoruz. عندي بس برا داري حبسة وب عندي برا بارش شيء بامدياد خوزن يعني پیشی وان نخوش برا پیشی بین بردانیم خوزن پیشی نخوش به داری در کevin داویه ایدن دارین yani ام پیشی نخوش برا در kevin yani نخوش پیشیا ایدن هاتنا بارشه ام بارشه خوازن ام صدوکه خود خوازن ام 50 ساله زاروکه مدوا حبسه دادن رزیل بون نما نبسه بسه لا بارش بخوازن ما دعوة شتكي لا بارش ببي زاروكي ما قلهان سيتشيا قلهان ودا قلهان بارشة خوازن بس يدي ده آزات نبي ملاطي ما أمي هالفاي شكل حتى مجلسي عن قدامتشن أمي حمودة يفتشن بس يدي أنا واني هاتنا ببي بارش هاتنا بلا دولة قاضي ببيشي أما شمشة وزاتيه بلا داري حبس زيداني وكان بلا سعيد مجال حبس دا كبير بعض الشيء خاصة بعض الشيء خاصة ساكتني ما ساكتني